تەماشەبانی خانی تیڤی دەمەوە خۆش بێ هیوی دیگەم ڕەوشەوە gelekî baş bû. Di vê xelekê de mijwarê hinek mijar berhevkirine û ez dixwazim bi we re parve bikim û ez dixwazim bi we re qehwa xwe jî vexwim. Kerem kin. Berpirsên PKK dibêje em li Rojava tune ne, PKK li Rojava tune ye, Murad Karayîlan wekî din derketin û vê gotin. û hinek berpirsên PYD û Qesedê jî gotin PKK tune ye, li Rojava tune ye û hemû gelê Rojava nas kirin ku PKK derewa dike û PYD derewa dike û Qesede derewa dike. Amerîkî jî dizanin, Tirk jî dizanin, Ereb jî dizanin. Lê tevî wilo ısrarek heye, ısrarekî PKK heye di derewa de. Ku enizem kevê kî ji wan bawer bike dema ku dadkevin li ser ekranên TVê PKK yan ê wekî din behs dikin ku PKK tune ye tenê ji aliyê îdeolojîk di fikrê apû em ji fikrê apû hez dikin. Îja hinek berpirsê PKK girtên li ser TVyên Ereba jî dibêjin em dixwazin çareseriya Sûrî çareseriyekî demokratîk be û fikrê apû van xwelî serê hane û di serî de aldar û maldar de fikrê serokê wî newewî ez 20 sal apû çîmim, ez fikrê apû bi 5 qurşa nakirim. 5 qurşê genî zîngarî û bi seda wek me hene û bi hezara wek me hene dev ji PKK berdan û apû nas dikin û kitêbê apû xwendine. Di destpêkê de bi apû hatin xapandin, bi PKK hatin xapandin, bi tevgera xapoçî, bi rêz serok xapû piştre li xwe vegeriyan, li xapû vegeriyan, li PKK vegeriyan dîtin ku hemû xapoîzm û xapoîst yanî ev koalîsyona hanê di navbera xapoîsta de û xapoîzmê de vê tevgera xapoçî êdî yanî merûn nefret jêr dike yanî hingî derewa dike. Yanî ana eger tiştekî baş di vê tevgera hanê de hebana ew ê hewqasa derew bikirana, wê hewqasa derketana wilo rûyê xwe têxin rûyê gelê Kurd û bijin em li Rojava tune ne û derew bikin. Yanî ne heqê Xwedê ye ne heqê ebda ye û ja meleyê wan jî dertên derewa dikin. Meleyê wanî ê dîndar dibêjin PKK li vir tune ye, qadro tune ne, kesek li vir tune ye û derew. Meleyê apoçî hene ev 10-11 salê wan e li Rojava ne, kadroyê rêxistinê ne, endamê rêxistinê ne, meleyên PKK ne, ne ê Ola Îslamê ne, li wê derê Îslama demokratîk ji min re nimeşîne. Baş e yanî tevlî ku qase derew ku PKK li wir tune ev şerê taybet e û îddiayên bêbelge ne û dewleta tir dixwaze bike bahane dewleta tir ev kadroyên ku ji wê derê direvin xwe teslîmî dewleta Tirk dikin biborin. Ev kadroyên PKK ku ji Rojava direvin foto, vîdeo, erşîv filan diçin teslîmî dewleta Tirk dikin divê va em hene. Em li wir in. Medya PKK vegerin ku rojnama serxwebûn hejmarên 2013 û 14 û 15 hûn vegerin hûn ê bi belgeya bibînin çawa PKK wilo halan û şabaş hate dixwe û dibêje me dewleta Tirk têk bir li Rojava û tevlî wilo jî tên dibêjin PKK tune ye. Çend heb şêwirmen bûn çûn. Hinek man em ê wan jî bişînin. Vê tevlîheviya ku di nava PYD û Qesedê û PKK de û wan virê hane û dawî dibêjin em dixwazin sîstema me bibe mînak ji bo çareserkirina mesela Sûrî
سیستمکی دموکراتیک امن فدراسیون خوازن نه اتونومی خوازن و دجاتی د نابرا کردا د ناهله هی خولی سر تحقق دجاتی و دشمناتی د نابرا کردا و کردا د چیگری ته سیستماته گنی ا دروا سیستما ورا پارتیا وروکر پارتیا وروچیکر تجمر بکر جامینا جبو سوری و جبو روجلات نابین و جبو دنیا تخواز حمو دنیا بمکته به حمو کس ببن وک آلدار دركبوا هما فرجي بوشن دروجي بوشن بوك صالح مسلم كوبي فرا صالح مسلم بحق واسا ولو يعني افريه وان شي حق واسريه وان يخرت كدروات كن فككتني يجيب لكش فككير بيجن دركب خلاص مد حالي مد بيرنا فككتني فرمو تماشا بكن اف يكج مديا شيكر يكج كادرو PKK el Rojava bi zimanê Tirkî ji Qamişlo ji medya PKK re diax. Genel Suriye'de yeni bir süreç başladı. HTŞ'nin 20 Halep'e saldırısıyla birlikte ardından Şam'a kadar gidip adeta Şam hükümetini devralmasıyla beraber tüm Suriye'yi etkileyen yeni bir süreç başladı. Tabii bunun Demhat tol heldan ji Qamişlo ji Anafê re diaxive bi zimanê Tirkî û rewşa siyasî şirover dikin. Wilo bi rûkî şûştûyî bêfedî bêşerm xwe venaşêrin jî xwe venaşêrin dibe veamlivirin û hûn çi dikin bikin. Çi tê serê we bere bê serê we em li vê derê ne em ê li ser singa we bin û pê li serê we bikin. Qadroyên bakurî bi vî şêwazê hanê derewa jî dikin û di medya xwe jî di belgeya didin mero ku ava em derewa dikin. Wekî din hûn çi dixwazin? Ji Salih Muslim zêdeyî bê ji bisekinin. Hûn derewa dikin me fedîkar dernexînin. Belgeya di medya xwe de dernexînin ku hûn hîna li vê derê ne. PKK hîna li vê derê ye. Xapoçî hîna li Rojava ne. Dernakevin. Bûne kabûs, bûne Ezraîl, bûne nizanim çi li ser singa wê herêmê û dernakevin. Çend şêwirmendin Murat Karayîlan û Cemîl Bayî wan şandiye wê derke bi hezara ev 12-13 sal li wê derê ê Bakurî ê Xendeka ê li kîjan yekî teşqelî wî li çiyê hebe problemî wî li Başûrê Kurdistanê wî bişînin û di hundirê Rojava de bikin axe û paşa li ser serê gelê me yê welatparêzê Rojava û koleyê me yê Rojava koleyê nivîskara koleyê siyasetmedara koleyê rewşenbîra vê rewşahanê qebûl bikin. Yekî teşqelçiyî di nava PKK de ku ji botanê yek habe ji Mêrdînê yek habe ji ku malbata wî tehmûl nake wê were ser serê xelkê Qamişlo Amûdê û Dirbêsiyê bibe axa û bibe paşa û bibe heval û bibe berpirsiyar û bibe qadro û xelk jî serê xwe jêrbetewînin û jê re qebûl bikin. û ja tew ja tehmûla wanî rexne jî tune ki tu rabî rexna bikî dibêje tu hevalê mîtê yî tu xizmeta dewleta Tirk dikî tu li dijî doza Kurd e tu çavê xelkê li ser me vedikî heyî xwelî ser ma dewleta Tirk nizane ma medya PKK naşopî ma ez tenê medya PKK dişopînim her ji PKK re bêj te virek kir delîlê vira xwe jî nede xelkê di medya xwe de
دليل لسرفان بريخانه نوشينه بلاونك ببورن روشكي كان باخي بفيرنجي ام تيددش روشكي ولو تراجيدي كوميدي به پیشنگتیا کو همو جنان دناوا خدا بگیره و لبرانبری هیزین یکو براستی جه هر روز دناو هولدانا کو تنکرنا و دنگی دابیم گلک خباتن گرینگ یکو هاتن مشاندن چراتی که یکو لسر رویا و آخر تشتی کو ام دبینن دوار لشکری دا دوار سیاسی دا دیپلماتیک دا دولت ترک هاتی ارکدار کرن کو سوریه به ذهنیت خواه بده بریوه برن نها هیزه کو هاتیه وکا حکومت شامه آنو کو دناوا پیشکتنان دایه و براستی د آرمان جاوه ده اگر ام بگرن دست دولت ترک دخوازه چوا د دیروکا درباس بوی دا گلک ولایت خواه چکرن درو جمعه ایرو دا جی دخوازه سوریه وکا ولایت کی خواه بنرخینه که باکور و جلات سوری پرچه کی جسوری نه و براستی ام پیرانه گل سوری وکه سوری خوا بخوا بریوه ببه اگر پرسکره که اگر ناکوکیه اگر چارەسەریە سیاسیه دبه سوری به سوری بخوا رونن و چه کسی که جدر و مداخله و روشنه که اما د پلانسازی ایرو ایرشا ایرو ده ام دبینن که یه هری زیده مداخله و دکه دولت ترکه افغان معاني او جي روهلات عفرين كادرا PKK كيفنا عمرك دناف PKK دي 25 سال كابي 30 سال دناف PKK دي جمیل بائی کو شاندی جبو کبب جیگرا شاهین چیلو ببه جیگرا مظلوم عبی نونرا PKK وش عفريني اف اندامين PKK كدبينن وناس دكن PKK عفرين فروت آبو بشتی داگر کرنا عفرینه دا خویانی درخست گو از ام هیوی دکن حساسیت ترکا بر چعبار در باز کرن بحثا عفرینه نکر بحثا بر خودانا لدجی ترکا نکر سروک نووی سلاف ندا بر خودانا هردمه و سردمه و بندمه آلدار صالح مسلم ما قیوه دوی آبو و فلج ببانا برا بقوتانا سلاف شبو عفرينه سلاف شبو برخودانا عفرينه نقول برا معقوسة أبوقات آبو ودم بارتي وقنديل دروا سر زمان آبو دكن ما برا في دروا أهانشي بقوتانا ولا سروكي نووي عفرين دليوي دي وسلاف شاديش خلقي عفرينه وبرخودانا عفرينه نراست ندرو تشتي قريداي روشا رجافاي كردستاني گریدای عفرینه خاپو ناخوی دا آخافتنا خویا داوید گرزا و نظام کی داری هات بالا آپو هات سرهشیوی سریوی نووی عفرین و روشافا نهاد بیراوی اف جی برز روهلات عفرینه روهلات عفرین هاتیه بیه فرماندارا یه پژه قصده و جمر داخل و سروشاش سوری داخل اگر زرکی ولو ولات پاریزی و وان کادروین عفرین ده هندره PKK دی بمینن گرک نهاد دفش PKK بردن الهام احمد ناوی چیه هیویدار شیار او روهلات عفرین خوا الهام خوشكا الهام احمد اكد نوا هيزل هوالا هيزل وانا جرك دفج وتف دفج PKK بردن اف عفرينية كد نوا بارتيا يكيتيا الشيخ آلي ده اف چولو بجذبه كتنه وشريشكا بناب ما ناز وان ناز دكم اوه لفر لبلجيكا از اكرم حمو ناز دكم سوياوي چیه
دي سياستي دي هنري دي روشة از باش دزانم چماله محمد حبو اف مال از وانا اف عفرينية كود نافا بارتيا يكيتيا جماعتا شيخ آلي كولو بجذبية كتنه وبونه مريد و درويش PKK از رخنال PKK دكم او جلي خود تشرين قبول ناكن تدبيقي از بحث وان دكم ما ناس وان ناس دكم يك بيك تشتر PKK دكوتن PKK نهاجوان ربيه ميناك و بيشنگ اي باش هرن تفلي فيدي ببن وخو خلاص كان يعني والبندا چنه حق اصلا ريكلام و بروباغندا يا فيدي دكن و PKK خوسكاف نتني فيدي PKK دچن بهانه يا جو PKK ربيني تشتكي ولو عجيب للسري خلقي ما عفريني نحمو هناك ولا باريس هناك براستي جا عفريني حزدكن وقريداي عفريني نقريداي ريخصنا PKK كو عفرين فروت نقريداي آبونو كو عفرين فروت افچاتي سريوان هركس و تشتي لايقي خودك هركس تشتي لايقي خود بيش بينا مسلمة أجي وقت جنك قندة شيراني نافتا شيراني بنافة نافتا شيراني وبنافة قلة شيراني أم بستقريا قصدنا أم تجاري دفزة أخو ولات خبر نادن ورا بقومي أما حركة سلاح خو راهجن وبستقريا قلة خو وزاروك خو مال خو بكن هذا ولا لا 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 نه مش قندة قرمخ نها هيرو أزبري جشكي شروان قصد سلاوي خواجوان را دشينه امجا عفريني ورن كوباني كتبن مدرسي وقف خورنين دولتا ترك آداگر كر انا از دكارم بيجم دولتا ترك آداگر كر و از رخنين تند لدولتا ترك آداگر كر بكم و لسروك دولتا ترك آداگر كر بكم رجب طيب أردوغان والبرلمانتويا دولتا تركا داگر كر بكم جبركم من چيه لسر شرف و كرامتا خود برلمانتويا دولتا تركا داگر كر مسود نخواريه از ناچم بميتير ناد مناستين وكي آبو وكي سروك النووي از ناچم باستخبارات دولتا تركا داگر كر رونانيم از ناچم تعويز و تنازل و خوش دولتا تركا داگر كر داناخينم بقاسي كو PKK و آپو خوش دولتا تركا داگر كر دادخه شردك ايديش دك لي بنيد خزمتا دولتا تركا داگر كر دخواز سروكي بريس سروكي بريس سروكي نووي سروكي توتوي كنا هاوي حاضر دكن قاشو زندان بيبينن زندان عمالي مالا مني آگر بکونه ترکا که تطبیقی آپو بی تاو درزی و حلیایی و گوش بینه مای بی چرمو هستی و دوی برقدانا هانه ده و آپو روشی یکی در دیکه و روشی یکی دن و دبن اشکنجه ده و دبن تحجری دکی مطلق وکیو نا قرموس در دکت ولو دگو مطلق ولو تقینی جدانی نشبر قفدي ناك قرموز PKK شاني سري حوالي وي حوالي كوكي انا نشبر هاتي بحساب مطلق بالرئيس او جلان مقام مقدان قرموز بلو كيفاوي تجي هاي كو دنياي كردستان يشبر رزقار كريه افري خستنا هاني بفي حالي هاني نها بري خداي كوباني وجنا وجمر بتليليا وتفنقا خند ستيشنا وفيديو هذاك شينين وعمل برقا بدن وعمل نظام تشبكن وفام كتلكاج شروانات شيدكن وفام بلي ميواد بيتشن وفام خارن شيدكن وترشكو برنجي امشي شروانات شيدكن عمل برقا بدن مالا مني دما
داعش إيريشي كوباني كر أنور مسلم سروك قانطونا كوباني رفيها تركيا رفيها تركيا أنور مسلم اسوي ناس دك باريزر رفيها تركي PKK ويبزوري آني ويبزوري فقران أنور مسلم وجا فوتوي خودر دخست وبرخودان وزب PKK دقوت يعني بتهديد بزوري ويفقران أب أنور مسلم شخو صالح مسلم للوربو مال باطا صالح مسلم وصالح مسلم ندري كوباني دب وقتك إيريشا داعش سر كوباني تشيبو وش أشمر بحصا أنا هاوي أشمر بالتليلي وشاباشي زلاما وبالتليلي جنا وشمر لبرخو بدن فكيكا جور درخينن فحقاقا جور درخينن إيدي جنا صالح مسلم نما زاني بيج كوباني دبي قوباني قانطونا قوباني حمو باكوري لشما بوان رتشبيه حقاقا لشما بوان رتشبيه تيبا كادكن قا اب وبفي شوازي هاني ويجمر بكتلكا وبفلا بلي ميوا وبلي سلكا وبلي لهانا ويجمر لبرخو بدن لهمبري رجيم تركا داگر كر ازرخ ندكم جبركو يعني خوش دولتا ترك داناينم ازرخ ندكم واج دولتا ترك دبجم كردستان هي وافدر كردستان وافيا قلي كرد ودبيت كردا قبول بك ما في اوتونوم قبول بك ما في فدرة قبول بك ما في سرقبونة قبول بك از وان دا خوازي هان دكم سروكي وي هرنش خور سروكي خوينا وبي بنرن بيتشدكي وتشد بيجو او تركا چه بحث بازار دنا براوي دولت اعتقد چاوا پلو کتلکو تلیلی و شاباش و استران عفرین نپارست و کوبانشی نپاریزه لی جبو رکلام و مدیا و خاپاندنه و تفگرا خواب بچی وجمر جنا درخینن استران آبیجن و بکنن و تلیلی و که اگر بور راستی او خانم آکو دردکوه ولو کلاشینکوف دستیده بکا خود زانه بیزارو که خوشاندی کی داری اروپا نکابه و چه حالی خوتینن وی واری هانی کو ببن آلاف جبو مدیا پککی حالی گلی میل کوبانی دبن مترسیه داگر کریا دولتا ترک ده حقاقه به وی شوازه هانج مر پیده و قصده و مظلوم عبدی و گنده خو مالا خو و وی شوازه هانج مر بپاریس پشتی هیئتا چاقلباز پارتی دو پارتی از دولتا ترک به ایران ناسکری نهاد لبر لأوروپا تو بچه مارکت ترکا جی دونری ایدی اوروپی جی بلژیکی هولندی آلمانی ایدی ناز دکن ایران چی ایران دو چاقلماز دیکو کو دولتا ترک دشینی جو اوروپا را جا لوگوی دولتا لوگوی پارتیا خاپوچی آسری سوریا قوندر گرک به قطیکا ایرانی جبر کو استم دیوشم چاقلماز پارتی دو پارتی گرک ایدی اف لوگو جوان را دو چاقلماز و مشک جی مشکا ترکایه او جی هندری وی مشکا هانه ده چو تین چلقاندن تشتی درتی اف کرافیاک درتی اف دو پارتی اف چاقلماز پارتی دو پارتی پشتی که چوب آپو رونشت آپو به میتر رونشت او میتر حف کریه چاقلماز پارتی ها جبو مدیا دا خویانیه کی درخستن و جانها دو پارتی چاقلماز پارتی دناوا لبو تفگری دیه دچه به پارتین ترکار رودنه او دخواز تشتین کو
ji apo fehm kiriye ji mîtê fehm kiriye partiyê din bi wan bide iqna kirin hatine bi kî rûniştin bi partiya Gelecekê medya PKK jî medya xerab e ku zimanekî Kurdî wilo çirûkî wilo xerab e Gelecek partiya paşeroja Tirkiye a Ahmed Davutoğlu di çûnipê rûniştine û mijara lehevkirina apo û mîtê bi xelkê didin diyarkirin. Ev xwelîsera Pervîn Buldan û Sirî Süreyya Qûnder dema ku Ahmed Davutoğlu Serokwezîr bû pêşniyaz kir ku werin em koalîsyonekî çêbikin wekî AK Partî bi Dem Partî re em koalîsyonekî çêkirin. Hevan serseriyê anê gotin na em bi we re koalîsyonê çênakin wê çaxê heştê û du parlamenterê wan hebûn wê çaxê dibû ku yanî Kurd yan jî Dew Partî yan Çaqilmaz Partî bibin wezîr bibin bakan bibin di nava dewletê de cih bigirin qebûl nekirin. Niha jî diçin piştî ku Ahmed Davutoğlu ji AK Partî qut bûyî û partiya xwe çêkirî di wê Pervîn Buldan diçi projeya apo û mîtê bi Ahmed Davutoğlu re dide naskirin dide qebûl kirin. Wedî heya çi derece qeşmerin wê çaxê dema Ahmed Davutoğlu serokê wezîrê Tirkiye bû serokê hikûmeta Tirkiye bû dema ku Ahmed Davutoğlu gotina wî di nava AK Partî de nedibû dido wê çaxê Dew Partî got na em nayên li gorî CHP çûn منطقê CHP û nexwestin hikûmet û Kurd wê çaxê bigêjin hevdû ana ji mir diçin cem Ahmed Davutoğlu piştî hasil çû Mûsil piştî her tişt li bin guh hevdû ket û xerab bû û hikûmet têk çû hikûmeta Davutoğlu ji hikûmetê derket ji AK Partî derket çîrokê xendeqa çêbûn komkujî çêbûn nûka ji mir diçin ketine liv û tevgerê û dixwazin Davutoğlu iqna bikin diher. Ev kî ye ev jî besê hozat e hevseroka Cemîl Bayîk e berpirsa PKK tiştek wilo ecêb heye wilo carna ev berpirsên PKK ê bijin ê wilo xwedî temen yanî emrê wan ser pêncî tiştekî çêbûye îja wilo li porê xwe miqatene li boyaxa porê xwe miqatene ev hina reş yan jî boyaxa reş li porê xwe dixkin û derdikevin ser medya xem nake ev tiştekî baş wilo li şiklê xwe miqate bin li xwe miqate bin lê mejiyê xwe jî miqate bin mejiyê xwe jî nû bikin nû bihêlin tiştê dogmatîk û çepîtiya genî û xaroman û ev ji bo çi bi qasî tu wilo tu li rewşa xwe û tu li porê xwe miqate yî li mejiyê xwe jî miqate bi birêz besê hozat birêz besê hozat ji mir di vê hevpeyvîna de behsa metirsiyên li ser Iraqê dike metirsiyên li ser Iraqê ku li Sûriye nizanim çi çêbûye ey berê xwe bidin Iraqê dilê wê li ser Iraqê dişewite rejîma Iraqê ku girêdayê Îranê ye û Îrana ku piştgira rêxistina wê ye besê hozat berî demekî li ozgur polîtîka jî de wilo manşêt avê daxuyaniya Cemîl Bayîk destê xwe wilo dikir ew jî li ser Iraqê ditirsiya
او نلسر عراقي دترسي او لسر ايراني دترس دترسكو ايران تيك بچه كسك تنا يعني قرتك بدوان نانو بدوان لو ما ترصاواني لسر عراقي جميل بايكو بس يهوزات ترسال لسر ايراني كري قلتيه ايراني نقريداي ايراني حقي وانا لسر ايراني دترسن اجا اف بس يهوزات دبي داخياني او خده رخنه الاسرائيلي ديك وبلان الاسرائيلي وكابيتاليزم مودرنيته وبلان واني الرجلات النافين وبلان واني لسوري خطر لسر تركيا وبرجواندية تركيا ولسر عيني آخافتني رجب طيب أردوغان واكبه ومهبه وجهبه عيني آخافتن أوجي بحصة إسرائيل كن بحصة أمريكا كن بحصة فرنسا وهشياري عدده بس هو ذات هشياري عدده دولة تركو هاي وجه جه إسرائيلي هبها جه بلان دولة إسرائيلي دندري سوري ده هاي وجه هب أفدا خيانية بس هو صاد كنجي بو پشتی تشتی کدومدیا پکیجی جیده پیاده وکیدن او کنتاکتا دریا تليفون ده نابرا وزير كار دربه اسرائيل والهام احمد برپرسا قصده دریا تليفون ده گفتگوی کنتاکتک چی بو بس هو زد بحثا في مسألة هانيدك فرمو بنرن دهندري مديا پکیجی ده مال پرا کانالا روناهی بچی شیوازی و کنتاکتا هاني و دانستندنا هاني نابرا قصدي وإسرائيلي بچی شیوازی رابدك دبيجه وزير كاري دربه جدعون صاعر بإلهام أحمد دريا تليفون ده آخذينه ومجارة كل سر آخذينه لغوري نوچيا كد مالبرا كنالا بياده ده دركتي كنالا روناهي خالا سركه ایریشن دولت ترک آداگر کر لسر روجاوای کردستانی ایریشن دولت یعنی گرک بس هوزات كيف هوی به کو اسرائیل کنتاکت به قصدیر کی کو او يعني رخنه دکن و وزیر کار دروه اسرائیل دریا تیکلین اسرائیل دخوازن روشا کردا دهندري روجاوا كردستاني ودهندري سوريا ده ورم سوگر کرن اف لگوری نوچه لگوری چافکانی مال پرا کانالا تیویا پککی آل روجاوای کردستانی روناهی کو تیویا پیده لی فینانسا کرناوی و پریوی حمود شتی عبوچیانه روناهي وموناهي وبيده وميده صالح مسلم آلدار ومالدار وإلهام أحمد حمو ملك وأملاك وخلام وزلامين بقينا خمناك يعني جاري أبو جدادك اللي دقشتيده حمو إيوانا جاريك بسيه وزاد كيف هو بنا بسيه وزاد شيك دين بيجي لقوري ما إيمجي أزنا يعني از نل وكي آبوچيا نوكي بسيه وزات وجميل بايك نوكي رجب طيب أردوغان وإيريشن لسر إسرائيلي از دما رخنا الإسرائيلي دكم از دبيجم حوالتيا إسرائيل وجو كردار گرگ نه حوالتيا فيسبوك به گرگ تشتي جدي هبن دما إيران إيريشي كردستان عراقي دكه دبي إسرائيل شعبي إيراني درخينه نل لبناني دهندري إيراني ده
اگر براستی اسرائیل دوست کردای دما دولتا ترک ایریشی کردا دکه لروجاوای کردستان دبی اسرائیل هم بردر کن همو تیکلین خواه ای دیپلوماتیک همو لوبیا خواه دنیای ده سفر بر بکش بو خدمتا کردا از چی بکم جو تلیفونا جدعون ساعر به الهام احمد رو والله تلیفونی به هفدور آخبینه و نزانم چه تشتین پراکتیک مرو ببینه لأمريكا لأوروبا مرو ببینه که بالراستی PKK براستی اسرائیل دوستکی صمیمی جبو کرده کرد خو کشتنه اسرائیل دوست می و هوشک ده چما رخنه لإسرائیل دکه نه کورواز رخنه لإسرائیل بکم حتی که حوالتیا اسرائیل جو کردار جمر لسر تویتره و لسر فیسبوکه ندوی آستانه ده بحا کنگی بو راست و درست و جدی و بو کرد فیکیه وی دیتن انجامه وی دیتن و چاقی هم رخنه ناکن ما اسرائیل دیتن ده پیواجه رفراندوم کردستان عراقی ده که به حال وانچ حال بو چند داخویانین تروفر و فالا تليفون ليلتر آسان أبنتوي تشتكتنا نهاجي أب ماله تشتين بفيرنجي تليفون نظام جدعون ساعر بإلهام أحمد رآخبي دناف مديا عرب ده روشا كردا تنقاف دكن إسرائيل اگر دوستاني وبراتية كي كربرة جدي بك جبر كل أم ضريبا ويددن كرد ضريبا ويددن vergiya wê didin eger kirin bere baş bikin yan jî divan çîrok mîrokê wilo pûç û vala wekî hevaltiya Facebookê tî yekî bike hevalê xwe tu dikaribî bavêje tu dikaribî bike hevalê xwe tu bî neşopîne û nizanim hevalekî te tiştekî bike tu jêr layekekî deyne tu jêr komentekî deyne ev nabe ev ne tiştekî stratejî ye ez rexne dikim ji ber ku heq kiriye یا دوستین راستی و درست بن یان جی اف دوستانیا فیسبوکی و سوشل میدیا شکردار نلازم مثلا نه اکونت يعني حسابك لسر فيسبوك يا لسر تويتر و اسرائيلي هرم بتشرن بشتغليا كنا مثلا تشتي جدي لازم تشتي سياسي لسر اصلا افنتوي لازم كو كرد ورن باراسن حتى كو مره بيجن اري والله عفرم ساعتها اسرائيلي خوش براسي كردا باراسن تشتا كله تنا خو نخابينن ولو سرخوش نبن ولا تليفونك بلا محمد خبر دا انا اترك اشرا ايش بك ازبنرم جدعون شعر وشبكه وهليكوبتر كي بيشين الى محمد خلاص بك تشكيلو تنيه كنجي مسألة بو جدي بو براكتيك وجاغي مرا كاري بيجو عفرم سپاس جي اسرائيل كردا باراست دوستكي كردا هبود في دنيا ايد ناوي في اسرائيل بو شتكي ولو حتى نهاد كنا از نكارم سپاسيا دولتكي بكم كتشتكي تني ولو تشتي پوچو والا بو كردار دا دولستينه و كردي مجي خو قشتنه يري اف كسي دا سلاداري عرب فيس اسرائيل جي نتماله او كوم كشيا دكن او جي كوم كشيا دكن او نجات پرستن اسرائيل جي نجات پرسته اف جي هي وتفلي بولو ما تفيدش وان نديتيه ما تفيدش اسرائيل نديتيه حتى انا فايدة نكوت تليفونك بإلهام احمد ربك وتروشا كردا تنقا بك دناوا جواكا اسلامي دناوا جواكا عرب دنا تبهانه ياتي خدستي تركات تخبهانه ياتي خدستي عربات نا شيوه جدي عاقل وكزلاما دوستي كردا درست بجدل وجان ومجي پشتگیری کرده بک یعنی جی نلازم بله تماشاوان هجا لفر استیم داویا و خلکی حتی خلکی دن مجارین دن بنا و خیر و خوشی ده بمین